party. What I say, what on that day? No, Bunya Brapa went to Easter, uncle. We have a home school. It's the only mammy back up your bed. Because one on the watch. Kayana, we have young crown crow. Janania to Rebecca Sama Upwa. Me papa and Yamo Diabre. Ness of Mamma catch on and one. I fear now, Ubaba Shassi ye. I show money ye. Ababa and Casano was still one only wine. One of the uncle said, who was so concerned a show. A whole crowd of Yamitan. You Kofubi Branca Fidias. Can I judge you? Start with fruit. Our dinner in one more. Also, jealous, jealousy, calculation, baby. Totally. And till the American say, so our warriors, so no one a year, you might do it in your someone. Now I'm quadring the here to mammy, the work and one. Your bestia. Now you Chelsea car, that's so school fees and the chop money. It will fear. No, you be big grandma, you are to top vest. Yamakakra. Also, money by John Papa. 14 years old, who life. And I won't fair. But I wish I would do command. I'm going to independent. We almost say, Mamma can be a community and say, oh, my castle, my own sword, acting. Ura. And tell Uncle Fano, nature won't manage him. What in yesterday, I've heard Mamma Darcy. Mamma say, Mamma Darcy. Now, own say, a drew say no. Bray yetimi akwa to receipt 10. Na me hu sa papa yi kan receipt is care was from na se be 5,000. But oba na timi a kire yes ya onya support. Ye no pay what happened that na bra na omotia sa wafo eno a na odi ye adwuma. Eto de bia me dia mini fa be ma ho ne se eya na mema no omo wa adwene bi omo di operate omo ye more logic when it comes to calculation. And the one say, Bray, Yantimi crown, Kwama, if you are young and be a Kayaka, dear, your big Naswaka, and now yes, aha, because me remember be brea, one to me say, be you wait your more the intimate me remember. Be you wait your white down, me, or any acquire, or show myself to me to it's a yakrana, Yamanum be a yakrana no way a day, or what was sons or winning so much jipe, and Yadanyamia sa sam no aba na eba ye sani America no ne kwan so ano no because social calculation wom bronya brete se ede kura na kura ba ko ho ka no omudu si adidu omudi enya agro ede meme de ketewa bi ono wo hye baabi ede kura uni kura na wo so 50 cedis e wo ho bedi ben den enti wotiti free 5,000 ni ma akasai asa enti mesre papa sani awago hu go ho saa na maame no kra de wa ma ne nsa so dada ye nyina ye ntena se na ye nka na so mbran kwala ne da achenti na wa go abrampa munya na mo frɛ no mo mla na ye mu nhia wa maame da ase odi asi odi se anu atwa ai asam dia ya na ye o ye de o ko ntini kra so de kra na ya mi busa me maame ne me nua keto ni abrampa mi de bia mi gira me machi enye se bia e ma no ya na me pesese me ma na koma tom ye mo a o mbe hwe fie ama sumdwa aba ba we de brotherhood is down brother who ni asebia ka say ya bronya akokwa nkomo akọ is akokwa mo brotherhood down what the fuck na abrampa my lady asem no abu aboy na de abu abom media de masua won ne ma bi hu ne se awarija ye ba ne nkra na ye huna mane e wa setenem ebi na ekoso yi papa dia he ne tirim se maame ne mane mehwe nkra no ana maame no so agya wa cheze nsem basa e na de we aba na me no ne no mi ntime nka ne kese na memma me nue hu no de odisi ye no sa na asem no ze ye disi emfie miensa awade na gu no mane di de asie bia ne ye ntumu na wanimu aba no yenye nhyehyeye ekwan be fa so a obetimi ahwe ne mane yie na obeyi ne bibia pepepe se de be yi amaledi ede asumdue beba ese minua be me maledi oba ha fiada no oba se de ne mfifire esi firi no na se wa migranto ya wa nkro betimi adi bone ese ye ne yase ne ma no ofre wo mu na nkra ne fise wasini mu ma ne ye jane de odo mu kwaji ske do nese o tete enti e me de se na ba be duru wanim na point ni sie no se wo pese udi bem wo wasem wo ma ho a edi nkan fa pen ni paper natural
kofie ho niamo wo koso a wonko anko for adamfo na wonua bi di wachi korinsani baako waye wadanse ni eno ye 1 2 sendiska wa fa wo phone send me delete free so edin na beba no hunu se oba no ana send koma no na aka so 3 afiso a malady koton tale digwa atane se chino se so uhu na chintia chi na nye news na de ko chi na se mo fara me ko se na de video atoso asem ne ko ekese se de a eno ene ye de be ya dance minu ensa ne ma mi ensa nyina no wa feli ho sika send koma headmaster yi na mi de so de ni nyina ma wo mu so amfa ma wo mu awura yi nim so de hye nkra yi nsem no de ko ese ko yirai awura yi nim na ni nyina mu no malady atum so be wan dia malady nu wayi dia wo pe e se eno na de wantwi ya bawo papa yi e de ya wa hye mu so oba me no watena mfinhia se ni wagya ame entie na be kura me ma ofie na ma be hu wanim eno ne haw no ana awura no se de mizin ne kasa anopa no wosi kwasi adankwa no benya ntina nko ye agya mabufu entie me de se ono kasa yi oba fom se de me ne kasa mso ato sa bra me de menya kwasi adankwa na menya wo na me bu ye afu nanso no na sem wa beka no se be betimi di bia ya dance no kwasem ebi se week ni nyina nkra no 3.5 dia katatie sa ko yiri wadwumam na nkola ne ntimi mra wo nchen na so ye di obetimi de ma wo mu na ye nhwe ne nso so maledi se wo nkoda se ya emema mmoka se mada beme bia wo se wagya awade na oboka ewo ne ma wo se ne yiri bia wo nipa boni ni kanokre on kanokre yan kanokre nche mema ne on kanokre maledi who the schools ka beto ho ba kwa ni atade obehye oba wonam dwoma obeto force ru wayi bia ba atodroso kra maledi obeto ni nyina se be ma me otize yeso obegye ni nyina wo a wunche utiri nyina bepa e pasu ne de yade na ebro maledi asempa na meka e so odenya ne ya wo kopa bibia ye e so oba otize no so osi bibia obegye no maledi e kwen odo be fa so no nanso no ema ne boka ewo ye ma ho esene mema wo so wagya awade ye ka ni se papa yi ye be ma ne kwan wo ye nhyehyɛ ye obetu aba still oba ne be boka asiminu abe me eti fa so utirim na adwuma wo ye na nya ne isafa bi koka ho na ye wasede ni sipe enkoda na ne be nante aba ofie se ye be hwe papa ese maame ne so ase wo madwena eduru ba bi odisi ose wo madwene menka no krenche de maame ya be kanti no so wa kofio no mapamu dia ene nge yekenkam no mienu nyina ye ko ne ya hwe so be pam ye ya no yesu de akokọ amma usi ho emu amma sam singlet amma yogurt to you fresh verse so amma school bag amma school bag kra na de enye papa kra 50 miensa 1.5 nanso ni nyina chi no menua ene wo kokotena se kwaye won hihye ye yie na wotwe awurande atudwa mesu bia menya 325 awura fa kakra so so nene mamu odin eye ya meto aso na mai de metimi e metwe patapa awurane so obeba ne beti na numu asem office ne ye be nhihye am wagye atum kwa ne ade ehia malady mami fancy na nene no mema ma tofo ya lusu woso wasem foforoka bra wo de mienwie na nasem da bi ma yenwie enko ton de emra ba na wasem a wo no aka no kwase ma bra mpe na o ma me wa magina mu o sure mu ankasa ene che da na me nsaba gwen Morrison na benkatachi o wa bo mi ti fefefe na malady uba bisabrifa hu mi free him ba tachi ma eba on boss ntina mbusa sai me ba no dan kata so no nso de ma chi da bi wa hu malady ne wa ye sa ahwehwe no ijai hwe ahwehwe ye ko wachi ho wani ma hu ni bia na won za wo ba na mi du achi ni sewa esemi ezu uti malady won ye fe maya kwa baya min ka bibia maya baya oh na di keke na mo mi ze chambo di bibia na pam ne mi ako una di keke na mo mi na malady ba na make mu asem se malady atali ni tree and said we see in life ta me na me ho o mi ze chambo ya nyesa malady won ye fe me da se won ye fe pa malady medase e wa akonya kese a ode amame na me de encha pesie encha sonko efri
characteristic asoye ema atwefo ene atifo nyina ebe metena sise ya no hu se ye nupa ye de abadwa so a ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsule ene Hindi Herbal Mixture ye no mu nkomo ene mu adanse ene mu nchirikire mu ye de besom awie no fo nkomo ya sase ye de ye du a ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo ya sase na se aduro we eye du a eye natural herbs me patch se eye bibiduro kan eye nubuna ahodo ane ya twetwe mu ahoden ane ye de aye Zahara Mixture ene Zahara G capsules se uyoba na utie me na infections adokoro na hawadwen infections bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia etetew na hawadwen na etimi agyaw donso ya yaw oba bi so wo ho a etimi ma sabi ensan bi egugu na himfi ho kakran se uyoba na utie me na infections adokoro no wako uhun sisanye bia wo ma oba o last stop aba edura ebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo baso na wo ho na 2 years 5 years ni onya ne menses da oba bi so wo ho a onya ne menses na dakrope na atwa sa uyo ba na uwo sa wo ha we ma edura me kamfo edi ho adanse edi ma se beboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na utie me na innam yare en age waboso bema bi wo ho a wafa innam yare bi tise gunu ama ne bema no eso tia na etie ne bema no fon na efon ne bema no me se ensansan bi age ne bema no aboso prekese bema bi so wo ho a ofa innam yare a impempi no ojonso na obre na ochim ansa na jonso no etimaba e wo ho aboso jonso so eka ne ntantem bema bi so wo ho a etimima owa na insufita na efiri ne bema eba oye bema na sa wo ha we mu wo bi mu a bema adura abeboawo ebeyi ni nyina ede afiri ho ene Zahara Mixture ene Zahara utieme na white anase odepo hawadwen oba bi wo ho a me say white anase odepo eteten oba de bia meka enya husiesie nkwa ne say obesentade akese ene wig akese da bi ahunsesie pa edimu a nana besa ababiem ne se udi Zahara Mixture ene Zahara G capsules no ebeye waduro enu ne adura oba onoma ebema wa himfie ho no achi yopo ensuo bi asabi egugu kakra sabi ehunya nika enkeka ye kitinkiti bi a ekeka wo no Zahara Mixture ene Zahara G capsules no aduro no ebeye ni nyina ade afiri ho sa aduro we eye aduro won so odofo nubuna ahodo ane ya twetwe mu ahoden no ane ya de afa mfidiem ayesa aduro yi so yodofo na wo ho na uwo weak immune system me patch sen obi wo ho a de bia waye mere waye no fon yare nketenkete ana ehana dwen ubonse oye bibi kakra bia na ote so na o kwa wonte brentantam no ubonse ono nkwa oye bibi kakra bia na ote so na ohuna mane ono nkwa onya infections a adura obi abefa ebekwa emmabiem no ubonse ono nkwa de bia infections na ehana dwen wan ketenkete wa 2 years ni oda ho bowa 5 years ni oda ho bowa odafo adura onoma ebe boost immune system no na ma onkomwa no anya hoden odafo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules odafo bi so wo ho a ulcer ene na betena ulcer etetin odafo sa otesa adura medi ho adanse akamfo ede ma sebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules odafo ko ba bi eton aduro Ghana ha se eye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bi ben uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G ebia na wato aduro no na bibi e kire wadwono so 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335
Otherfore, nkɔmɔtwetwe na duru yɛaduru a yɛfrɛ no Hindi Herbal Mixture. Na sɛ aduru wɔ yɛaduru a ɔdɔfoɔ yɛde aba abɔnten sɛ ɛbɛboa obi a malaria fever pa ɛha na dwan. Ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛtiri di mmoawa no abɛtena ne mogya mu ɔno nko de bia bɔ sɛ na apɔ so nyina ɛyɛ ne ya de bia nanum ayɛ nwonwono ontimi endidi ɛnyɛ kama de bia bɔ sɛ nipadua no ayɛ hyehyehye obi asɔre no pa ɔkeka no ho no wobɔ sɛ ɔno nko na pomden no ɛwɔ fam ɔdɔfoɔ ɛdura abɛboa wo na me sɛ o typhoid fever na wako a unhu sisan bia mu ɔdɔfoɔ me na oto nkyia ɛdura me kamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo ɛne Hindi Herbal Mixture ɔdɔfoɔ de bia meka mentwɛn ma yareɛ no ɛnyɛ kɛse mentwɛn ma yareɛ no ɛnka wo nhyɛ dɛm ɛnyɛ mɔbɔ fi sɛ ɛna asetere mu ɛden ansa no watu anamɔn apɛ Hindi Herbal Mixture ɛkyerɛ kwan ɛno ne adura ɔdɔfoɔ no ma malaria fever bi a ɛha nipadua no typhoid fever bi a agye nipadua no abɔ so no Hindi Herbal Mixture no ɛno ne adura ɛbɛboa ɛbɛyi no nyina ɛde afiri hɔ na o sugar level no so a ɛtete wɔdɔfoɔ fa Hindi Herbal Mixture ɛyɛ wɔduro ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɛbɛ regulate o sugar level na ma wo ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a adwuma ɔyɛ no ɛɛden ogyina ɛntenten ɛkyɛ ɔyɛ adwuma wo egya ho ɛba ne saa da bia no na ama na pomuden no ɛwɔ fam ɔdɔfoɔ wote saa adura ɛbɛboa wo ɛbɛ mi nipadua no na hoɔden no wɔ pomuden no asipi asita ɛne Hindi Herbal Mixture shop Herbal shop license chemical shop bi ɛbɛn wo wodeɛ uduru hɔ a wose wo pɛ Hindi Herbal Mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ ekɔmɔ na duru yɛ adura yɛfrɛ no Zahara man capsules na sɛ adura wei ɛyɛ duru wɔn so a yɛde aba sɛ yɛde boa bɛrima bia eti sɛ woyɛ bɛrima na utie me na untimi endi me masɛm me pa kyɛsɛn bɛrima bi wɔ hɔ a ɔwɔ weak erection sɛbi ɛhyɛm na na adwo ɛba ne saa na ama ne ho yera no ti sɛ woyɛ bɛrima na utie me na wowɔ weak erection wɔyɛ mmerɛ wɔ mpam yɛtwetwew ɛfrɛ wo minute bɛrima yɛtwetwew ɛfrɛ wo 30 seconds bɛrima mesrɛ wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne Zahara man capsules na deɛ ma Zahara man capsules na damu nsoronko ne sɛ bɛrima ɛnyɛ mɛmɛduro na onoma na nipadua no ayɛ hyehyehye na ɛnyɛ mɛmɛduro na onoma ɛbɛfa nsunsuansoa abrɛ wo daakye no dabi ɛnyɛ mɛmɛduro na onoma na utipa yo no Zahara man capsules ɛyɛ adura buna ahodoɔ emu ahoɔden no ɛde ayɛ saa aduro eti sɛ woyɛ bɛrima na utie me na wopɛ mɛmɛduro onoma ɛbɛboa wo ɛmfa nsunsuansoa bia ɛmbrɛ wo daakye bɛrima wɔaduro ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na sisi yaleɛ pa ɛne wabɛtena bɛrima ɛdura ɛbɛboa wo ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na utie me na onkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima fa Zahara man capsules ayɛ wɔaduro kɔ drugstore pharmacy shop Herbal shop bia bɛn wo wode oduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara man capsules na bɛrima wotɔ aduro na bɛnom anopa 2 anumna 2 nom toatoa so na wobɛhu sɛ mmerɛ yɛ bia wayɛ adabridwo bia weak erection bia wa yɛtwetwew ɛbɔ nsamana ne sɛ 1 minute bɛrima no ɛbɛyi no nyina ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ saa gye numbers ne biem 0246 34 8334 0246 34 8334 56 9335 0248 56 9335 ɔdɔfoɔ mede ma no bɛawie no da bia meka mese bambɔ atrema ɛyɛ kyɛn ayaresa bɔkitima ɛtɔdɔfoɔ mɛntwɛn ma yareɛ no nyɛ kɛse mɛntwɛn ma wo nyɛ mɔbɔ ansa no watu anamɔn apɛ karinsik nupa a yɛde ɛbɛgya so a yɛfrɛ no Zahara Mixture ɛne Zahara G capsules a wotɔ aduro no a wode Zahara Mixture no ana bɛmene Zahara G capsules no a ɛboa ɔdɔfoɔ bia aboost immune system no ɛto infection bia sɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis anase chlamydia ɛne Zahara man capsules a yɛde ɛbɛgya so a ɛboa bɛrima bi a mɛsɛ wɔyɛ mmerɛ yɛtwetwe ne pa ɛbɔ ne nsamra ne sɛ 1 minute bɛrima ɛne Hindi Herbal Mixture ɛboa ɔdɔfoɔ bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes yɛato apɛte ɔman mu pharmacy shop Herbal shop license chemical shop bia
na ukọ akramantamu a okaishi drug lane halus Herbal Angel Herbal sese shops wo ho nyina eton Zahara mixture Zahara G capsules ana Hindi Herbal mixture ana Zahara man capsules ni bi na uba kumase so a ukọ tafofamu a PFA pharmacy abusu wo ho na ukọ Ashtown imurom so a Fredimens Herbal Blazer Wokwa Misty Herbal Kwalinak Herbal Dani Herbal Apidank Herbal na ukọ atonsu esra so side so a Chris K Herbal abusu wo ho na uba asafo so a Herbal pharmacy abusu wo ho Jal pharmacy na ukọ boga so a Unique Herbs abusu wo ho Pristia so Unique Herbs abusu wo ho na ukọ Mankasim so a Abancharis Herbal Jeff Herbal sese Ghana ha AA mensa abusu wo ho Crisis da answer ubenya bi wo ho Sir Charles ubenya bi wo ho Nimdie pharmacy sese shops a watakura no bia no yenno no bi abusu wo ho no dofo de bia meka Zahara mesa no o no ma odofo say your infections ana wudi treat a de also hye no so ma me ne say enam say infections no aye bacterial infection aye innam yare la gonorrhea no sa o no maduro na o sa opatena eno maduro no bi sa wonko awto na onu maduro no na opatena anu maduro no bi ada bi be ma na o sa akọ hobie ma o be sa afa yale no back unless say baabi a okote innam yare no free no onsa enko hobie enti say ye nam yare nko na wo de ko ada bi o sa aduro no opatena eso enum bi enti onu maduro no so a make sure say wo di Zahara mixture no abemene Zahara G capsules no na wo de nom ne sana ebema innam yare na asa wo so ache ama obema hi obema no a efon ne beyi ni nyina e de free ho ama wo beda ase my lady Zahara Mary pa my lady ebusuafo yade aba o mema no mo tete ne basa no aduro no nie yese yade wo ho aduro wo ho abrante no wato aduro na mamo ntumu so na monom na monyima yalesa aha eje Ibrahim na ase asem foforo ho asem bia no aseda na me damase ene abedwafo nyi Abraham pakotu o da wi enya ne sa yete ne se nipa de that time no on se abufu a na ewo mu ntina na ama awade jan ba abufu na ama mintimi nya den enko but eno no de eno na be ma me hu se ma ye mistake enti abufu de amfa anya di o se de be ya ono nso so no obema nkwala no kwan na o ma ba me nchen na de o mu hia ye hia be ka sanke mfa nkra ne mra ye do o mu nyina beba na ye ma o mu hunu se bon onya o mu boni bia eno na me se me damase wo ho enti me damase ene mo futuo so amode ama me free na so ko no meye masede se mo de ye hwehwe ni solution enti waje atumi na Abraham pa mo de ansam be Fred Doris na emo ma me pa cho enkwala no se wo so mo so e ba fie ma ye nhia ye ka wi a eno de eso mo ba wo enye ayi bi anim chinyeje bi anim why ye no mbe kasa na de wo be ye no ene be man kra na ba me ma de me fo ena de wo be ye wo mama ayo a wo to niema efe akono a no mo ma me ntimi nse oni ma me ne kwa bete no no mo adimi ka ba ofie dada aha e be bro so yo na mo ankwa anko ne de o mo ma ti ye kana bi dia to mo ti de be si bi e be frɛ why case number 2 Amedu Chimwa kwadi apeja why wa ban kudu nana kwache producer and letter Amedu Chimwa emro sante say nyame adum na Zion babia so me ensene aha say dia sole no ma twere odi why member so we nyame adum emsa na no dia sembe dan ma ne so kakra na bo ne tofa de wontie ye no na fi yensan kwasem ne so na kwa che no so openi bi tetreta
on your own fruit you one kasa Mary de madam asipa. Mampa cho me de assembly by a McCoy. McCoy 2 days time. Assemble baying. Me de assembly by say on the man you won't shaman. 2 days no. Let me say beer or friend me scan or day mammy. Or friend me was a Monday bishop say I. To me the friend be a son or come say I am dear. Me catin to me dear. I'm saying it's hard there. Near Messa Baha. I'm sad of it. Yeah, for video need to so my. Me patch on me per Bible. Sandy asem. Ede mama me patch o. America crem na na Mr. Suna me share branti bi. Eduru ho. Ana also obe ware. Eduru ho bi aba chim dan hotel. Ti woni Mr. Bedi nkomo say 2 months time. Obe ba be me ho ade. O share on 2 months. Oba mi sister won nkomo ni sister Bedi ye. Eni na ni abere ade ni yire waja. Akoka obe ya 2 months time. Ko obe ba be me ho ade. Nti mi de didi mo ene na mi pie bia anu afa me be na oba ofa me ba ni edi pie to ton ya ma de se mu street na o ma skato de ni dinti mreka kre na say na wo ye ni ye bi yes wo ye ni say wo se metia me bana na bu ofu Mr. Francis bia ma bom bana na bu ofu o ba ese mi mpa chomo on papa oni na jajai me pa cha ni obi a tibe 2 weeks no ma miskada because of akrana mabona and me pa cha o e mu bi deleta ano sa ton pabwa ayo friends ono mi na na machi kwachi ana kwachi movie director yo 2 weeks no all my miskame de me hu za akrana mabona my mistake no dia na de o tiana from so ono dia sa de ne dia won pen kra ye tiatia won ne dia won pen to obabi also a one ene na kopa one baby obeko bia one me ofiri ne aya obama wo firi e ma se won ane ba apija won ne mu ha me pacho de okay to obabi a me ne na kopa ti me ya ma na kopa ti meka krena wo ye ni bi sa me huni se asa obepempi na yisum bi fidi ti me yasa ka metweme ti bi na em se de so kra man ti so ye wo yi mai ana me se ne sa ko check na ma menyem yan so me de to me brain ana me bra e friend ana di ko ye bo so no so wo ma ne de tu ne ya de tu ne wie America no ande no ma miska tanche bia me ya recorda hospital me koda na e kan bill na 3 million by na me say me hu ni nche awe ni so aba na me pese me bo ne kanti na me tu susu bi na mo wan si so da wo e wo mi sister na me friend no dey address ni ma pa 26 wow 26 wo fi 26 30 series ni wa eni odu kwasi awale anu ni me ma yo tabadu 26 years na me ni tia 48 kaka 2 years and 50 years me hu kasa bo acha ni san na yi se na ma tie na so ko kwasi ampara chinse ya sana na to kwasi ya bla me 2 months wani what do you want to change o mo ma bla me kwati bo sama kacha musamufre mushye yansis na mutu majini awale so ba wale mudajini what kase ti eba ya no o send 2 million man ana me de me 100 cedis so na mushye yansis na mutu majini awale so ba wale mudajini what kase ya ti eba ya no o send 2 million na de enti ante because yeso obi be wu wo mpomachia udi mpem wo beba ya wo bo ne kunadu no was it first day abrantie kura be du kuro num wo ka ho bi nyana asembe na mo kan oba ende na emi sister sa sister na o wai
me pacho ni nufu ni ntena mi ya ba ni nufu ye ne ya aw me ne kra na nanka e ba no ni nufu na ina sa ba she nto mu ko ji akwa akohwe me be kra na mu ei adu twumwa mrosa se nyi se ne e wo ho man pacho an na no aba de ne wafuru na ba na afi de na ase de high flat ana University of Gota ena no aba na wafu yi wo ho na wa hye nika ya ene ma nyina ayedin ubotiri ko ho wa brampa ko fi no afi no ye de abrampa abrantie no se de malady non de ono de malady pia e bia de ni begina no malady obagini ho adi director kwachi aya de ama no wan me wan papa yo director frey chief producer say ene ye beba na osen han director tima bedru fia na malady edi gan director ba che so de opeso wo kan ne say ye de na to TV so tidie na malady TV ni ade ne to so no ana ne wo fa ase eya wo pamade wo ne shop frey so wo fa wo wei ene wo se mi wo fie no se ye ne so Sompa TV na wasem wo ho oda so threat enye TV na ka wo fa wo do bi ba kwanyama na wa dwane na ye hwehwe wo ye mu na wo yale no ka me na diskan ko doctor wo se oba beduru ha ono no tano konfo ono no edi kan o malady na sebi ono wo de ayi wo so ya tano konfo a esa ye sofo o wo san ye sofo ana mebusa ne se na se wagya kom no edi sofo wo se o kom eduru ba bi na mpa kon bi ma timbe e sofo no o director na kan we de etiese wo ebudi ayi no gina mu etiese no ogina kom mu ogina sofo die nim na se awurai de le ba ha na nye TV no so anka fia anka osia na sia kina nti bo ba didie ono de oba se TV no ye de na to so na yes eti akoda na wanyem no se bi so free so etutu ni kura na hwe no ma ne mu nwie na so be die ne test akoye nya wo ba ukọ ba bia wo ba wato aso ahwe no se kwachi epeso wo kire se wo hwe gay se si ene de akura no no oni ni asem bia ana ode na ba na TV ni tina ma oforo soro ha enya akura ya asem nti na oforo ha ti malady de ebe ka kosi bia na ye wie ya ye kogyen samankrata oliga e de akoma kwa tie na wo mra hon ko no wo so won hwe no na ho mra ne nka e se malady upo obritete na ye utfudua na emras e se kwachi ade a wo ye no malady wo ya ma wan hwe abufu amenya no ensema mekika che kwachi no oba no address oba o malady na tale black no se wo ye dem wa ni efe pa suahu ba se upia bontia omu no mo ho koya abu fom onyina no se do msi kata ne kala no me bese meka na fidie no so wo gina honnom ama usu ho ayem futuro no free na eba malady baby o free de say di bi su no free bai se foto ni ade to so ani su na aye se no eya ho nyina bo pada che se no ni ade am se ne ya na malady se wo di asempo obe na meka chenze malady wo kwachi to sesie na wo kwakoje award a ka wo pese ye mra ni emetwa mfanto TV so meboa wosen anam se ade a wa ya wan hwe obi ba no wo ze do tu TV so wusu eno so ya award kese enso ya award kese di owo di ni ebo ade na me adu tuwa mo midin se me na manyem no nam se me hwe no si enye na adwene se obehwe ba no no hwe awia to ni din ni ye nyina akọ na ase aso no bi mekobi kwati baby owo bia no ntie me ya ka chense ya be ka asem no oje tum se ayenka no no TV no so nti meyi no ho ano so onyi ho ano ye be mu ohunu ano yiye malady emema bi fansu nyansa obiti se kwati so beti manyem wo ba na se malady wakoshi obi baba you 2 months me friend ne sister pani de o ne nofo ahoro no o se nansan mu bi nkura mi no bi o mu tu pia fa agyan no Valentine's Day bi no efie ho a o mu fiefo ni auntie wo ne nana ne o mu nana papi o ni e wo ni auntie mu fie wo mu hia crusade yo ye de twene be ko malady wo hia crusade eni me firi wo ba nyina anya nika malady wo ba sister na ni onu na ni nuani ni no funa asa aka no enne malady kra de ne ba na hihya akesi ne nkra no mo wai ba you know ba ko ne de wa ba wo so tani de nanu odin me be fa akra ne ko ye kodru ye wo mu nua ba ko awo e na ne ma me se me o be fe no no ni amode e no mu ye nu nyina sa ku ko she mu abe busu
baako de yen na abai de ne maami wu ye no ono wa kwantium sai kwan do bewu a do se sa ne maami to obewu kwatidie do se sa ne maami to ma no ono ma wa ma so wani dia apeja de wonsi wo biem na mse na eje se wote wane na mo mema so kwa ekura no mo course no kwa so kuro ba no mo course so yale pa serious am obi afra ye na baako nso adwuma no wansua oh fine mi be ekura no kwa mbe wa afra akra no wasesa na maami a wawu toma egu na sene mu no wo ba ifu o na tupi afajan se so yale serious pa mo bi kura afra se ye mefa no na wa anti mi ba ne mlo nya ona na no akwala atu te se yensem me mini me japade te se pampansrada enti malady no yantu asu fria malady ti se mu fie o mu frɛ crusade malady fo ne me crusade yan hwene yan pɛ instruments na yan kɔ hɔ efie hɔ nko a yan mo obi ntenwum ne bi den malady enti ma me no wanua no mene ne kasa na se mo kan se enam ne so ana awrai enim kwache no ono na ne yonko no konfo kwache odi fo sofo kwache asem director asem na konfo di fo kwache ono asem ye ke malady wo se enam ne so ana awrai hu eye kwache director konfo di fo enam ne so no hu no na ni nyina ne se ma abrante ne ban no ho no kache ne se unuan akaminyana no se me se sign dia nya dia me dimi nuan be mama lady ho ana wo ma na te ase se de wasesa o se wasesa ma lady so wasesa de ne na se o de ni nuan na ma no se de be ye obetima be no o se wasesa hu na day one ma lady na sister ni mu no sister ni kwate ne dada ana wonim ni suba no si da bi me nuan me mfa ne ma no so se ma sesa mi suba na mi wo ma me ba ha na ma lady mi gu ma yi so ni ade ne majai mi nya biem malady day one ya ube kromo a ube hu awura yi se malady se nka be wan na abusuan nyintum na ware no day na wanko uda kromo ho krona da musu a awura yi dem na malady udai ni nyina na awura ya bu ni sa ekada no fa no sister ne kan we nyina kire me awura yi so kan day one na ube hu no na awura ya bu ni sa nka fa no ti kwati nyina yie na nyem no so free se nyu ono so a o mesa ne die mfirim no obi akofa ne de na sumdwe mra na Ghana for say amwase ye ka say yes ye pad ne ye ka ho asem 24-hour protection e be bon ho ban my wa nyina ni je obi ankogi bi ma me fo nyina ni je school fo nkura 0501390337 bibini tomapla o se duro papa obo ano eyew esi wachi kogi bi aduane tomu ni nyina be dwane baby eto na duro etu aduro bia 0541337810 we ye ken cracker edese bisiketi na hode su wo sifa base obi amagi bi wo ye aduane no na wadi bi atu wanu na di su apia wo na wo sen edua jo na kom de wo fa bi tu wanum na we na fa betimi dia yeti ubetimi gina bia we ye friend say de jojo ye koma no ama na te me pa che o se nkrato yi FDA4 agiatum Daud ana dokotai wo ya de se wo se ya de a wontumi nsa eye jimi kwata adwaman ena kro no eno de wonsa enya sam keto akra enu ntia wodwe so krapa ehwo ne twitwi ahwa ton 10 for doctor 0241244012 grow fine ube grow fine doctor say why de na ahwa to eye grow fine wa wona pese opia bonte eye grow fine oba uchima na nye eye grow fine okete so awona ni nyina ye grow fine we de nani aye basa kwaji grow fine bi we de ne ekoko ene ye de aye ne no no de eye kama enu ti nya de wo ha obia bebre wo enya de a edu wa ha obi abebre wo enti kwaji bi Better Herbal Center ye ne de aba we share a car no so no wato bi 0244596532 Lawson
delay my capsules 25 years wajaba so body and epi yasem ketwa yade de wo tu ase ni nyina wo losing delay ebema bema eba mesha ebetu malaria ne typhoid ni nyina ni pedua wo ama ba waye tenka 33577 express group ye kwa brochire ne ye global so na woko ye ko sua de Canada ye ko pesuku New Zealand ye ko pesi Germany obeje visa ma Australia 10 oko holidays obeye ni nyina 0552882777 kanjen eyen su kroje o se wo ye ye kwajibi o topon ebeboa o ji awade eye kama ade edi nso ye bi ubetimi de aye akalan ewom bebre ye wo brema UGC ye kongo tubi aba erutu nkwanta hwa ebuso 0241449191 midima fo se wani amawo Dr. Time da so kanfo ani chemu abu na akwa won tu yade ase prostrate ogine hu diabetes obetwa brɛ ato yade so enkraipoku asemayira obutu ho 0244774282 Kojak Farmer yenko ho sesie say ye pro code tete de no afiafie kwajibi pepumbrefo ebedwane ni muso ni Kojak charcoal toothpaste ebema wo se ye fita prosin edi jabidi na yi wo se asin kokko ne nyina nyina dan wanu muso aye sham 0531069945 OCP Ghana akuafo nsori ensuo totɔ udua atoso ye di guso niema ntete ama na so doso OCP 1515 temfaso no OCP 1022 ebua ma no ba ni so posesi 0555909437 ABA Herbal Center dokotai wo ya ade se so for 3 days obewo ya free so say ade bi puma wani ama na kɔ ade wa kira hu obehu na de akenkan okan na etua bo ni nyina obehwe prostrate hypertension ama na kɔ stroke akon to dem obesori sesi ye kwada so dwena se ɛhɔ ne ye wo ye be dwa kese no ye ko sesi domain grow Ebenezer Preparatory School wa for also for 3 days 0541565199 Pepsodent Cavity Fighter ye ko jibi sesi unu so hia bo ye ne bedu kagina mu ama ho to ye wo 175 kg ye ko jibi ye wo 120 ko jibi ye wo agenkwa park ni nyina da ni nyina bebo na sachet de no fatwitwi na ni nyina nko enyo fom Mr. Champion Bremoy so mama me da say so mama asem we de asem dada enne no ese ne abrante no ba ha obedwi no ho no me say wo yensi na dwene epi de se ne wo ka no no se ye frɛ no na ye ne tenase na wanti a ba bia se ye de no ko bia de se ye de no ko ne mom ye de ye nya mfum so se ye de ni photo no eto so se na no opɛ no anya sa kra na nka omma ti ne ye ka ne se ababa so onya abotre kakra wode abrɛ no ma wonko di na temo wonko ne no nko no wonto no bo ase ye beka ama asem no atwa ai pata peli pleto ai wo emra be wulo na kra so de wo hwe se ne nsem ni se kro ne de atwemu yi ne ho adanse eye ne ba enti no wonyina dwen se be bia ya wokopre de akra ne be wiase no obe na dwen se obehwe me so mami ne o kan ne no na ye bedi so emi se enti ase be ba ma bibia ye boko e da ase yo mam say wa ma Bremoy na wiase nso ehu o se be ma bi pa timi nyim oba na fe chese wasenya akokoduro bia ye kenten na fe wodidi akasie bi toto ne ho so sesa ne ho mrane se chese enye nyinse ne kranti no nam no die nipa kora fa obi baba ne na nyinsen nipa kora de ne to TV so eno na one on tiase na ma na nka ese wani nsase ye kyeremu oba ye wo pete ne ho se kura wa ya na adwen se asofudie no anu amu na okọ na ese na nsuo no wakoma se wo koma wo nya hwe free so na ese esam ne dosu na bran pa na ma mefe eyesa wa ma wa ya bi e na okọ wa beka ne de na sebe ya yetiefo ne ahwefo nso behunu se dwumadi a yedi ne wa ha ye ne abre ne wonyina so nti e wasa ma de awo kana ye je nkrata akoma ne 10 na fe wo ye ne waso wo na ne ekumi ne se kasa no utie sister idi a okeka sika na nketenkete okwens e ma ne ye pe ye ho an ye nyan
ni epa ye ho a ne anya endresidi ana mebusa na se chese ono na em se onsuru asem dia papa ye okwa na mebusa na se ma me hwe a onsuru asem wo ho wo se wo minim se sa na etie ye nyina ye nim na ne asie yi ene ye nyina ye nsu ye bi mfrim ne fa bi mfrim na emu orem arwe ho nso ma me da se yo eja bra umiemi afun bra yedu chumu amrosa asemu ni fi papa yanko bi ebe chia wa hefo no etiefo said the jode bia ba etief Semens Herbal Clinic ai wo Kumase Asokore Mampo ane de bremo me pache bia ne no obi hwe yen anase ne no obi tie oni ba bia clinic wo me pache wo Kumase Asokore Mampo Kumase Asokore Mampo ya wa Asokore Mampo Rural Bank ni opposite ho pepepe me pache o ba obenya ka ni bi wo Dr. Mensa uja Dr. Mensa also kwa Asokore Mampo ubenya ka o diaba ebio ubenya ka so aboabo traffic light na se post office ni opposite ho na ma ugina ho a ubenya ka e diaba Asokore Mampo ana afi wo tech nso so a Asokore Mampo taxi ni trotro nyina gina ho o de otena ka ni ma so besi wo Semens Herbal Clinic obesi wo clinic na ni mu pe o ba na wa yira na se o ba na se kwana ameso a me pa so betuma friend number e 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and I say 0530 123 99 123 996 ofra doctors or how mbe peke na nchechi mu na say nkomo bia no mbedi no o mayi ano de ama ma last week ye ba ne ye ka something about stroke na ni gisem ne say me see former na ye papa bi frɛ from nkoko el fire o say ye bia ba e betumi aboni di free say de wa ba be hu ni ntino ye kokwa obi anim no na ma stroke de na to 3 good years na left side na dwojo na no achia ama ne kasa no e makra e hwanka nyame se ote ye nka no o ma ne frɛ yen ti de ba ne frɛ ya all kan papa condition dia ko baby om de na ko clinics akese om na ko ye chese o de onfa ne mra Semens ba ne hwanka nyame se omo ba honom e benada around 5 omo ba ye mo baby die na sesi ame ne wo kase papa no e kasa no aba ni nantie no kakra yirim se enche ya ma ye hu metie bi be 2 weeks e wo se ni nantie no so ba na papa no nya na yare santi obekọ honom no na je se adanse die ana odi free Semens Herbal e de ko me pa cho wutie wo susu die ni stroke wo die ni obi o ketre ma ade e hyeto so a wonte ade enyu to so wonte me pa cho wutie mi abra ebi honom anya adro ni e de ma wo Semens Herbal yare ni bi won ma utu anama na wo de ba na se hwehwe ma ye do ma specialist massage cardio ne say na no no ye ho adwuma oba no tietia omiemia wona ase emiemia wonsam de ofa nneema ba ko mienu miensa de ofa machines mo a na afa o ketre ma na hye obi okra pampan onte last year say covid twa mu nu ho no ma na obi ba nipa do na ba na omo pampan omo nte bibi da ho na se bon onte se bi ehwam a onte omo nyina Semens Herbal e restore omo senses no sa bai omo anu maduro ya ma omo bibia eno anu so ba e de omo fa reflexology mu a ni nyina mu restore senses ni nyina back utie wo de no e ye den me pa cho number no na wo TV no so ofra doctor ohon mo be peke no no wadi nkomo anase anwumre no ofra so so ya ne obedi nkomo na ncheche ma wo bia de ma me pa cho onye stroke nkwa na ye nwa adwuma obi si doc oba ya ataka stroke na me pa cho wo de ne ulcer fabra Semens Herbal na yentie ne ye empre bebre kwamu no aya obi fra doctor me pa cho ano ibebi e beto bia no ani adro e de ma no ulcer bitumi to obo ebi betumi ato oyefunu nim chechefuo na de boni beka ne stomach no ana ebi so to be to small intestine duodenal ulcer gastric ulcer ya esophageal ulcer so ho no na baby e da no eno na kire adura ye de ka no eti fiti preko pe obi fro doctor me pacho me won kokko be pacho me wa kra me wa ha no mo me media no ulcer no eda ha ulcer no on chese ono kasa na opedro Semens yenye ya ade safrite ade aduro ne brew na se anya adwuma otese ye kasa be kasa nkofo ye o meduro no enye se de da nipa ni bi ka ni senti no Semens se oyare na se oyare ni hia hwehwemu nko ade a enye ade aduro no e brew me pacho ulcer ha adwen pa kofo bebre kwa eda hypertension na duro so a omunim se ulcer na de aba Semens Herbal de ma ye da sonko no enye se ode yare na ba na ese ye ma wadura ne sa da bi ye hye kwan a yare ne fa so ba nipadua nim afa e ba e hawa e dia bra nipadua no na ye wie ne ye sane nyina kum wo ne nyina ye hwese emwa ne ba nipadua
Zimbia didi. Eti mua betena ni peduanim na se omu didi same one na se omu ye mu adwuma na. Wa mo mu nu aku afri ni peduan. Obi wono ma obeba no, yesa be test ana se obenya yare bi obeba e be run test. Ye be ma ni nura later obeba no na ade adi nim. Enso obekọ no da so hu symptoms no. Eno ne kire se emo ne waste na omu jagu ni peduanim no. Free ho was ye na waste no so ye clear free ni peduanim me pa cho utie me o condition na o de call baby ya ma ndro ye say ye senka ye so ho to esu nya ya hwe a utie basements ye okumase asokware mampon he ya me pa cho ye ni asante mampon fi say empre bebre kwa no ebi ba ho no ma be hu no madru asante ma no ma fro dog me gina mampon me pa cho ha ye asokware mampon we will take a idachi ho no say dem kan no ubenya ka o Dr. Mensa ubenya ka e wa aboabo traffic light ana afi ubenya ka so e will take usi ano aba ho no me pa cho nya no kwa utie mi wo bibi e friend infection yentie ne ye wo STI and wo UTI STI ne sexually transmitted infections eno de enamu ne nya hia empe bebre kwa no obi be fro ubeti abehu no se da bi nya test oh dog me de ne de mi konya no ajanan so eti me pa cho yentie ne ye wo junsobu de wo ho eno ubetumi afa no ajanan so ane wo STI aye enamu yare se oni bema na se oba nhia ya unya sa yare no ebi ni genital warts ebi ni herpes ebi ni chlamydia ebi ni syphilis oba no obi anum ebi ni gonorrhea na yetie ni sa yare amabobo so ye dodo na no ne symptoms no esese se obi e early stage of syphilis na so wan hwe ya o ma o ayi na symptoms na wadwe be ye o se gonorrhea nuti da de be ye tu for say unya enamu yare a entina fie enum nuro to anamo bra ne enye proper test obi timi frɛw wan fa aduro na ansɛ ne nana ne buafu enso be busan sɛ infection bien pa na ha no na onim enso wo pɛsɛ o kan infection na ne atam aduro e de aba hwɛ ni ye omu ba hono ma nipa dodo e ba ye ho nyina na especially omu de awo challenges e ba hono no 60 to 70% asemen Herbal ne ye hu sɛ eye namu yare a omu nya ne sad naba because onunum nuro ni bia emamo ne ye mre etiasa na activities omu ye nyina no ma relax wa dwe ye say symptoms ye CZ de me ho atomi no de nam ho no ye ho adwuma e ye oba nso so a wono nunum nuro mako mienu miensa bia na se eyawa a ote se bi ne junso a ne mu ye ne ya ensu afiri de bema mu ba nyoma egugu ne bema na se ne ba ho ni nyina agyaja ne tuonim se ade no ekọ won kokoye review enkoye further test e mani prove say ade na free mo janim da bi e mo ne kofom ti no odnam e wo ma na aba e wo ma na akọ obi to be for say doctor me de no wo ma na asem be ma mu hihime e wo ma na asem be ma mu kika me e wo ma na ejai a ompe ho asem nka no odnam ho no ma afa beduru ba bi a obenyina all power no na aye asem obema be test no say e mo ne didi dipadua no ma sebi ono oba be hia ensuo no beba enso nkwamo e wo mu nyina yeku no ni nyina asei eti ewo ba enye yi oyo ba so o medidi a wodie na mu ama oni be ma ni hia na ensuo no eba oba bi to be didi no hasa me de me be ma hia me on natural family planning me ne be ma hia me pa na me wo me ne be ma fi se oni be ma ni hia ni ensuo no ba eti o fili se na afi aye ha okese de ama no afi no na masofo so ni na bebre ke tu tie me wodie ne eye namu yare me pa cho enye fadi agro ye mfa ntena fie emfa nye na eduro no basabasa wan hwe ya akire no yare a ede bebro no anase ohawa ede wo bebro no onana anase o mambi ote ne baabi na ado wani brebe kwa kopie ni so eti se utie mi a baabi biara wo se mama o yare so na nkire se yensa kidney problem nyame nam yensa so amokom he ya be ma no that last stage a sebi oso to be to aduro se obenom na ohwe ne baba 3 years anima na waja aduro na sio kidney ye no tan se ye de ni before any now pictures eto ho no ma ebeje wonsem ni nyina ye Semens Herbal Clinic yenu papa any fidi papa ye de adwuma de bia me ka se Semens Herbal ye hwehwe mu no ehia ye sin bibia fi se ohun yare no kofa bai ene kwan ye fa so betena ni padua mu ne nyoma ye de ba nyina eno ne boa ma ne sa no eye ketekete edro ne de eye 30% pe na afa ye de edro na ma na 20% na ye lifestyle changes and I say dietary counsel ebe ahun san kofa yare ni bio eti Semens Herbal de oba a holistic approach and ye de sa yare ye nya obutre hwehwem ehu yare no na afa ye de aduro na ye yare no aka no ye wie ni asama akwankyere ene nioma onkoye sede be ya yare ni san ba bio eti otie me oso do yare achini Ghana ha ba bia wonya waduro anase wo de wabre onya waje so be ko ba bia me se so Semens Herbal hwe ye na ma no go TV so fra ni ani nkomo e 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and after 0530 123
996 0530 123 996. Nyame no munya adwuma. Okay. This year market. You go from Jiname no, you different type of Jiname. Betobi, a pony for Yakata. Yes, our outlet come and go Abbas Plaza. Femi share Papa Dadaku. Share. Beshi. Femi Papa Dadaku. Share. Yakata Yaman, BBA or Abbas shop. BBA or Abbas shop. Betobi cotton. Betobi cotton. Hello, me grow fine. Watu untumi nidi wunnim ni entira. Ebasa na etrese yare wura ni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yare no. Na enam se ehwoni nu a ewo ni pedua nimu. Na ena ni pedua no ede ekwotia yare no nti. Ema wonu enu nti na wo be grow fine Herbal tonic. Aye di koko aje emeni pedua no mianiro ma wotumi grow fine Herbal tonic. Wo benye bia ton wo pharmacy ni bia ye ton edu se wo pene dodo no atua fresa ahomatrofo 0244 596 532 opinfo ye oma kwada no fo ni nkwada wo nya mfie dumienu mu bi aje die nkratu yi atum. I remember ya Grace ya se papa se wo boy sa kwan so na dwumadie ye papa osofo Kwei Papa Reverend Dr. Solomon Kwei, founder and leader Transforming Life Ministry Asinfo Yagro ochananso ye papa odenti e wish no happy birthday in advance so nyame nkoso ano no na abrampa manedi yanka bibi emfa nkyere kwache ene mema nyina se manedi ahomatenti na twa akobi no de oye no oya mane nsem ayede an ibebum ebise wutimi nkofa abaya na oba ne nyem na obi mom na emeka ho asemansa na wakọ akọhwe no manedi teze megwina se baabi a wokwache watifie duro data kwache ya wo direct movie baabi a watifie duro obi na nka nje o se wanyem oba akọhwe no manedi teze oba ha se ya ewo se nko oba ebi ampanifo asem ni senti maba enti yehunu kwan de fa so afa na wo ba ba ki protest tese nyim no kura de nya ho asem na wo ba me aka na se wo no udi na afa wiase nyina no enu mom na sa awade nyankopon wa se shuwa maladi wo shu no se sa shu we no na mso wo nim wo di shu we sei se wo be ya sofuni wakwa kwanyem oba na no wa komunum di wantwa foto enu dia maladi obi ahunu se do so ne ade se no so ahu eti kwache womna mehwen akoda no na so ndwemra na opelibrita treta maladi won furu bia na mraste me kache ni place ba bia mra da bia no ye ne beko enyem ne die maladi enyi obi na behwen ne mama no ade a wo ye chese me gwine ho a menti ase se won fo ba ene na nyem dia sam no okay 30 cedis 100 cedis 50 cedis amaladi ekọ baba se dia na chesem se maladi mape no ebi ayefo ekọ base ya na se mu ayefo enti ye besre kwache baby obi ano me kate nze ne wontie ne ye besa aka asem ne bio wontie ni ye na kwa bi obefa so bia obehwa kra no wawo no won hwer ebi se obi asabi maladi utwa movie the stories at say ayan na wo behunu say experience wo wem e dey say no okay unim say onye ready so beheba yakobu ya pa kwanyem na wo kwadi grade na wo nsa na jo ado ibi no nko bo ho ban no wan sha bi na nyema ba fe na wudwane etimi amesa na me kọwe obama wana maladi kwati nyina yie na so se
ono de o se wono e konfo asuota no konfo se sa no de tu no wo de sa no homra ne maladi wo se wo e konfo sa niema wo ye no wo hwa ne busu na beku no so free say wona nyima bebai no de asuota no edin ato no ho so eye patapa asuota no busu na beku no wo hwa yie no nya na sede edu ba bia sabi maladi nana no so nsemfo eni semu no so ada na ba no fa no amfana nko ofie na onu no fie na akoko di no maladi metiase e wo de so no na agimi kura wo kwache wo ye na kwache me mu se bi o wo yere enu no on kam ye ntia o so oni yire oba mi busa no o so oni yire na si na die na si kwa se o so we no mpe no o so we no pe entokwa maladi enu so we abobonua maladi nyo na kan se mi se efie bia ne ho ewusie firi megani wo won koka na obeka maladi duru ba bia nipa bi nya patapa wanyim na wie na hwe na ase openu abro maladi mimi tu awura wabɔ media awura mi wabɔ media wonya bibi obobɔ ni dua kwa tenya na sɛdeɛ sɛ bɛma maladi mu onyina ho na wototo ayampia na me wo so bɛba mimi sɛ twɛn no omra me trans atwɛn no oba na na eduada ya ma sɛ black eti ma heda ne na anye dede omra biem na kwan bi o so fa so a ohene ba no maladi won hwɛ awura no na so mra onko hospital no aba maladi won sensem bi awurade nyankopon waaje eskafo nyin senso no nyam ai maladi na se so auditori an edi kura nya maladi o manu iska didi maladi teso edi adwuma maladi nani wede na didi yo ono an krokura ni send this stand was store kuma bi wo kuro mu ho oh etinum no mo da dane mani ono an ni mo ubedi moli koko asiri wasu ajankukusu a maladi ne to pai e wose ma ha mu wono e hoye mu de aye frem ne de ma ha mu wono aye frem de samantete e me soa anhye ho ene a wonwo anhyem ama na mu antaso mu anyanwo nam se ele ya fim ele ya fim ele ya fim afifim ni mori koko afenu obedi die mu apie maladi he de kwache ye me ya ewiase yenka no krantie nipa bi maladi misi day one akra be fia se kwache ntia me se ka ne fa no mo nyina ntie so ye director o kan say movie director nyesa abebe yi ba ha maladi ni suo krokra na ye kohwe ya se didie kro ni di enura okwaya sabia di ama ni nyina gu ni bag mu na maladi wani di abede one madu bede no watimi anu madu bata idi obedi se ni wadi to ohwe o krokra ni ukakra meni ni sister na di nkomo bebre sister nse kwache gu na nimu ase ko eja wo kobia no kwache gu na nimu ase se di onim kwache ye se wa ye soro abofo enti nya di obetimi aye ni nua basa enne kwache ma ni se si form no maladi wosi aye ni ye papa so I saw ni na koto amanie wodi na to amanie mu eti woni kura na no wofo so se obema ni nua ni biadi na wo te wono timi kra be timadu bi su maladi uduru ha no wasane efa ka duru ha kokro from kodidi na kra wo nyem eti won me kom de no wo be gina fia be patapa mesi kwati ya de no be se ebe start example wo kroma say maladi Liberty Conference on Monday, 26 July. Ye ko sesi e. Ye memene da Jubilee Park. Ye ni kirem. O se fa envelope mienu. Ba ko twere approved. Eni ma opestro nyina. De won pen twere cancel. Ni entwam. O se we ye fruit akwanche. Ye ko sesi e. Momodin ya adwom to first minister Sete Champo. Oba be bodwom. Oba pa me be loch. Onso beto dwom. Na minister Kwame Obe hu dwom. Bra ne rade be fa ne boy ni so. Na wagye. Ama ho fadie ayanyame badia. Oh, glory. Hallelujah. Health medical solution. Ye kwa GBC. Oh, Herbal detergent. Hey. Ubetwi form. Ehwam. Besi niam. Ebe ya kama. Ba ukronsa. Ye kwa GB. Kodan fidi botro. No de atwim. Na ahofadi aye boko. Baby e ton moda ka niam. Ubenya bi atu. Gate ya Dubai gate 11.
Kumasi afre 0540-587-790 and cry also free 0245-155-966 off-cyst. Dupa. A man in Adam. Ofian Kojibi. Wait, Abramono. Kojibi. Uchima Bassa. Yay. Sada Uniatenka. Kojibi. Untukosia. A beba baby. Yafifri awudie no. Nina be free ho. Eno ne adura midpoint pharmacy. Ye ne dia ba. A man na no bie. Yan Kojibi. Ye the midmal tablet. Eno su betu. Ene malaria drusrunko. Enkoda suspension ka ho. Bema na ko. Baby e to ne duro bia. Office no pay. Upe bia Sompa premises ha. Ubenya bi. Fre 0596-607-858 na koje udie pi work eye 3p una taye otititi eye 3p kase amroso eye 3p ntehyewa koje bi niama hyewso ebe ko ofra ekutu eye 3p abusua nchemfa eye 3p yeni aye garlic ene ye aye ye to na duro tu aduro bia ubenya bia to 0248-928-824 yankwa homaneso 0554-931-931-0548-931-931. Hello. Zero 0554-931-931-0548-931-931. Hello. My lady. Yay. My lady about Ambassador Moko there. And Radia Boras, ain't you? And one our channel escape bullets that of one coffee cream. I read your own wires, which is a number of Miano. Yeah, now and Papa Ablampa and it's of Mammy Asset. Name of Nama no Mabano. Those are by the fountain as well, and what you call. About what you call, what you say at the back. And then I'm also a year banner. You know, abandon the young Wabani Naya, the cat uncle. You know, Banica, every year, you can't uncle. And man, woman in a hole. In the Benavia, we're going to catch you. Yamian, I said, young without the Piazza. I want my gun and we are. Will be any papa. Yakwada, Shell, I got the table as a Bushim. Get the what to call. On the idea, bro. In the Sella Brano, when in Previasa, the work cannon, one in the baby water, or no making it, war pro, Abadano, war shadow, what we say, my lady, bring a young escape killers, Yamanagane. Yes, hello. 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 Ejam pacho enti. My lady. Erade adumo. So they on wire for Madam was. Oh, Kafra. 2 1. Hello. 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 Hello, Ajampa 20. Hello. Hello, Yatunka. Hello. Hello, Yatunka. Hello. Free swear, Zuka. Zero 0554-931-930-548. Hello. Hello, Yatunka. I'm Pachoma speaking. Yo, Yentio. Aha, and then Mabano, there's a few for any one to share Bema. We share Bema and not Bema, what be Mamma because Bema is so who you mind. And I did the normally how I them. I'm on the baby now, more when you're woman and see which one of our mom. That's
Hello. Hello. Ejampacho enti o. Hello. Hello. Good evening. Afternoon. Afternoon enti o. Atesani. Adumo. Asisia mbana aba. Mbana aba no omo pebe na dada so otumi hwe obi a otumi hwe oba bia bedu mu bia no oyo okwase me oba ji mi bi ne chere o shanju na me gale sa opo no no o se ne aya ne so be man me Oh sa no mo di be yo mo Usia me boka obo po no me ko bazu we e pa ba 100 me pa ba ku 50 Oh Onya di ana media man so ki 100 sida na media 50 o ki 100 so me man 200 onya 200 na man 500 sa la so o se no anya no ho be man me eti se oba no wai sa oba no wai na kura kira o no o mo nte ya ba sa no mo no o mo te sa no mo pe eti o wai eh broki eti aja oba ni wai awa tebu owa atabu wa tebu yo nyame be hwe wai ni ka se furu buate ni na aga ni ho so be man me oh why you boni pa no de man de no for no di na tam why you boni pa o ya abusu ba ina no oh ko se ye am I way to obo do ewu hello okay hati abem hello mami yenti o me pacho minister na ya for so de na so mo na monje na me no papa njita e be fam ya mo bon to magunche shama hem na ma bibi mu kokko dodo ma bibi mu dodo ye no ma bi mu no mi bi mu no dos mo ba isa motoni kokko boton shishem na emugo hello eniama puma hello yeah the person contribute to the program no yes some program am we na me pacho wo so yeti o right say program you cannot do can bounce them be ordinance and two ai yeah me se manye fair cra o condition se ni ni se ni kano e ware ye ni do baby na ware jaye bai na ni pano ni maame ni tino ye mi se ye hu se na fine na hwe nkala so enti se ware jaye bai fi ni ensa se bi se Bible say ba e de boa be ma so the boy be man dia na de so mu ni na ka bom hwe nkala no e bi sa be se ni watch no na se we bia wale ya ba oba ene papa oba enya awalija ya asem no de baaye enkola wa fe en no de baay 3 years ni won tatade ma obada e de be na ya anye fe e kwan be so 3 years who 3 years won tatade ma obada 3 years eya mun kan okura kakra what 3 years awali omuja he I don't want to know enya no ntino bae wose ne ma wawu enkola 3 years won to school atade da won to school paboada bronya won to atade da wa be gira fo so se ya anye fe mo de am pa no kore no sa na wote a wo so sesa na mo hello afternoon the pacho I was not get for cocoa I was so cocoa why you was sure I can't so quiet that I office or the camp them. What I was saying now the camp them. What did you? What was yeah, that's the any pampa no kore wa ware oba mo jai en oba en o se no mo wale en o mu ja oba no se wale asem no be kan o pe ne ma wo pe wo ma no he o
sɛ mesɛnde sika kɔma headmaster sɛ nkɔlaa no adidi wonkɔ hɔ no ɔbaa ne mpam o woabɛgyina fo so sɛ yɛanyɛ fɛ ɛdeɛ fairness. Ladies are just couldn't go to the gym because it was the time of the month. He has extra long summer chicken. So